usir berdiang. Dah. Kan nakan Kau ison. pun berdia nggak sama usir. Nek kulo nak kesongono kan. Dah. Mana bege iso. Dari pelak Mana ke hari. ni Sama usir. sian sinapa tau masih berdiang udah nak. Aku tuh Tubak sono. itu tengah. Di cari pas tong salu bahita tu si matupang. Ah, si matubang ini apa? Tuh si matubang. Asing di situ sinapa tubak. Bah, Amo orang gemar bagai sedia. amo tiku itu si matubang marlok kalasi. Ida ti. Bro, hidup. Tapi kasi bibi. Ngai Si ugam bi. matubang naik, si matubang. Ola. Naik udah sudah lebih. Ola. Si matubang anak ngaturu. Udah sudah lebih. Ini mah, di bola lakon naik. Moro hita si matubang, alang Ala. dia kan. Ini mah, Nga jelas. dia kan nggak pikir kan ini. Ah, ngejeng-ngejeng bis. Kuat bi. Ini mah, Maksud tu apa spekan? itu penghan. Itu Si lagi. matubang mah kita berdia kan. Iya, sinapa tubak. Tarak berdia kan. Abi laki berdia nggak tuh sama usul kan juga habis segitu. Tapi no tuh bi. Sama usir saya betul obat. Obat. Apa? Abi nak sama usul laki tiga dulu. Obat. Obat. Iya ya. Lima. Belum. Kurasa dulu udah ke perpana ke. Iya. Betul Betul papan. Sampagul. Aduh. Sama usul Hami nama tu hami. Al menganak busa mo sa mai. Ay galing ni si Toga Samo serta kami. Bultom, Sidari, dah. Papahan, Terus terus gendeng si Reza seorang gua. Bukan maju. ay di si Reza Sona. Ay, Toga Samo. masuk masuk. Reza seorang si orang obat gendeng itu. Oke. Si Reza Sona ko to si Toga Samo sir. Oh, Obat makin galing leja na. sonang ma sisa mo usir. Geling am halakon. Halo. Obat na kami galing na. Bultom. Gendeng si Reza seorang piga bukan muja si teri. Ay Obat. malako. Ultum isang paguli. Kan nagabi iba do reja sonang. Iba dalam kurung tuh ke sama usir. Tapos birang yung tulangon. Oman nila. Si Reza Sonang. Ni si Reza Sonang kan, Toga Samo sir. Imana na opat, Bultom, Sidari, Pakpas, Teacher. Iya. Ah, gendeng si Reza seorang saya dari mana ya? Ima tongi. Gendeng si Reza seorang saya ada do. Samosil. Sama Oh, usir. sama usir do. Baru samosil obat mak. Pas di kedua. Kapas lagi. Pas di kedua. Gendeng si Reza seorang Kenapa saya lah? ada do sama usir. Nako to, ini mau menuju ko. Gendeng sama usir obat. Kan ini terbaikan, pas sama usir gijang. Iya. Ima, baru gendeng sama usir obat. Narola lakon iba marka sama usir halako. Tapi marka papa. Tapi pas saya di rumahnya anak samosil. sama usir namai. Iya. Dapat sudah anak sama usir nasi iya. persaudaraan nasi anak enggak. Jumulo. Sang kalakon ma. Iban Pepahan. Sama usir indah. sama usir. Mula senilai aku pepaham. Kalau ko pitong buru-buru sama usir ningo. Iyo. Mulu sang kalakon da. Sono de. Sebenarnya ini Sono sepuluh. de piga mana ang siya Uy. pengin na. Tiga isi Kau tulang kan istilah Tiga kan orang dari siapa? situ jak gumubutun. Asal do dalam kabu to. Siya pura melebut teruan. Lagi samosil. Ang lebut teruan. Dan siya bukan? Rohon deh. Sekangan. Angat sekangan. Abing gula senari. Ima, berarti kamu hidup betul nih. Demu ke papa mau betul kamu nih. Weh, baru nih lo tunggu sama Kan? usir. Antara 10 do. Sekangan mau betul mata. Ale, Ale mau betul huta? Ale tu son Chandra dua. Ale mau betul huta? Nah, mau betul. Si dijak mak. Kasi baru dua lako. Ada 10 dan. Boru Ya kan? lutung masama. Pas atak Si di? Obing si Mamora. Iya kan? Muli Iya. ma boru lutung tu si Mamora tu Obing. Si Obing. Buli mak. Boru di si lutung. Tuh. Tu si Samosir si tu si Mamora tu si Obing. Iya. Gabi ime ban warna. Jangan lupa like, komen, subscribe, Pas si boru dan dah. share. Obing si Mamora. Dan nyalakan loncengnya Oh, untuk loh, mendapatkan loh, loh. video-video Gabi. terbaru dari saya. Nama ngalap baru nih tunggu ban. Ah, nih siapnya. Horas.